Республикан Хошпар районезенде халыха шуба девиштерес иду паян хигунда шивеш старайд. Самахран шомыршыдата подриэльтары хизенде, объект сенде шубары хизене вырнаштарна. Шабақта ішсене кирлебек пұрнышласа бідереймень. Шактада ытыйды вашивых вғытрата сабарасыне халыха тасады таша шуба девиштересіне регион ердюжи Олег Николаев иркерня черетлі канашлура зюте явреш. Халыға девіштереден шылв тазада апаға болмала. Волшин сывлықнеде шавығытрах шучандалагада сиен күмелемар. Анжақ регионын Хошпар районезенче шывышламалы объектсіне шенедесіне гадейші. Шагайду Канаш районенче шағазан салынче шербютырығынче дейшивыч. Муниципалитет сем жан юварлық каларзадыраган объектсіне правительство пайдашысыне тимліх уйырма ытры регион дердюши Олег Николаев. Шыв сооружениезіне ергене кіртнебе бірданах візем партыдымра пулмалынеде каларышларура. Палатны телевизионе пурныжа кіртне халықшан узылла. Услам тыдымань адалановышын анышлы боля.